betala po king misa ring makatuking kapasalamatan at ding kambering karelang pamilya. Jesmel Soriano, Edgar and Glenn Navarro, Lay Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyala, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonas Soriano, Johnny and Juanita Manyala, Gelson Lisalin Pasano, Elisa Conrado and Eufresinia Mariano, Carmelita Maria Carmela Cueva, Vic Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Pablo and Reynald Dagyao, Bless Constantine Apinwar and family, Richard Gyao and family, Jolie, Jesseline, Jeffrey, Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Piping and Lucy David, Maureen and Laverne Lumanog, Connie and Arnie Dukot, Alvin and Grace David, Jocelyn and Brian Sibuk, Alicia Claire Gabriela Ella, Quincy Leben Elizabeth, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Natan, Leah and Ashley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chika Reon, Manabat family, Buwan Angeles Di Makili, Nulo Den Saukong family, Goso Mentaginod family, Tony Mendoza, Anika May Jan Alfred Aliana Marie, April Jan Marini Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Meneves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Edgar and Agnes Guevara and family, Attorney Frances Lagman, Gueco and Austin Baste family, Marian Castro, Kayadwanan Lorabel Manyalak, Manlutak Medina Polintan family, Tita Gosum, Tess Calma and family, Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Sangrila Glilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio Ethan Diacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewi Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Arcel and Sangrila Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Joy JC Bon Mylene Bitug, Crisanto Santos, Aida and Robert Manalili and family, Joshua Angeles, J. and Chica Reon, Nina Gonzalez, Janelle Soriano, Twinkle Boqueo Lara Reyes, pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Jessa May Kasupanan, Stephanie De Monteverde, Kapaldanan, Jermaine Victor Pancher, Lucia Flores, Marieta Ruelio, Vela Raquel, Rael Reric, Roman Edna, Cyril Joven, John John, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Denalyn Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Stephen Martin Manluta, Josie Inco, Pablo Giao, Lucia Roelio Marieta, Roman Joel Edna, Niño Sahagon, Cecil Manluta, Rina Kayanan,
Alfredo Cayanan Jr., Banji Manluta, Among Greg Canlas, Sela Magtoto, Lengleng Gueco, Paul Castro, King and Jaira Magtoto, Freddy Ustimbaste, Bernie Saplala, Didi Abaya. Lumakad kayo kanya.
Pakatipon tamo kilagyo ning ipa, po ning anak, po ning Espiritu Santo, Amen. ing lugod at grasya ni ginutamong Yeso Kristo at ning Joseph pa, manatili sanang parati kaya kayungan. At kay kaan timura. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon. Kumusta kayo po? Ay, Maya po. Kaniting 30 adwang Domingo, ning karaniwan na panahon, damdaman tayo ngayon iking Ebanghelyo ng San Marcos, ing ginamit ng pamilarawan, meto nga alimbawa, iting meto nga babaeng may balo, king pamamaldog ng adwang sentimo, king kawun, anong nuka rin mibabaldogla, ring ayin para king templo. At akita mo naman, nung makananong ingginu, betikusa na reting eskriba, karing maling paralan, panaralda, at karing maling katutuan na sasabyan da, lalo na karing batas, paniwalan, at tutukyan da ring takal. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakantala pamot sisiyan, di kaya katamong kainan at pamikasan, at king mipnong kababanlub, anyawaran tamo ing lunos, at kapatawaranan ng Diyos. Ginong Jesus, pagdulapan mo king ding sablang bage, aliwa ing kekang sarili, nune ing kaburyanan ng Diyos. Gawan mo keng lalong kawangis mo, Ginoo pakaluno. Ginoo pakaluno. Heso Kristo, binyemong lubusan ing kekang sarili king tao, kambening luguda alang kupas, at mangalingwan king sarili. Gawan mo kaya sanang lalong kawangis mo, Kristo pakaluno. Kristo pakaluno. Ginong Jesus, kapamilatanan ning makabuklat mong palad, pakayapan mo kami king pamaging makasarili, gawan mo keng lalong kawangis mo, Ginoo pakaluno. Ginoo pakaluno. Pakaluluan mo kami, o Ginoo, at patawaran karing sablaming pamikasala, at tayran mo kami sanang parati painturo, king bie alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa makipuso ning meto ngayon pa, lilingapan mo ding kalulo, at danan mo katuliran ding malulupig, at pamangan ding danupan,
King anak mong Yesus, pepakit mo, King, ingke kaming sarili, yamu ing sukat ming ipamye, at aliwa ing labis-labis ke kami. Alilan mong masayang pamakirake ing makasarili ming panlalawe, ban ing dalan ning ke kaming pamamye, maging kawangis ne ning keka, ae lalawe, king alagang bayaran. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng libro, Dingari. Mintayay Propeto Elias, king Sarapat. Inyang malapit niya mo, king pasbuldalan ning syudad. Ikit ning meto nga babaeng mebalo, amamulot dutong a panangab. Nga naking babaeng mebalo, malyari kong makinom. Inyang umeneng muli ing babay, ban kumang inuman. Tegal neng Elias at nga na Kea. Nung malyari, pakidala mo na ako muna mang pamang-apangan ko. Nga nang mekibat ning babay, balo ning ginung kaya kang Diyos, ingala kong agyamang tinape. Atin kumong dita kayarina at dita katabang olibo, king lunanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab. King pamagluto para kanako, at king anak kong lalaki. Itamuing pamangan ang makatagan, at kaibat na nito, matena kami kindanop. Nga ng Elias Kea, kami gagana ka, sulong at magluto na kang apangan, dapat magluto ka mong ditak at tinape para kanako, at kaibat iluto mo na ing para kaya kayo. Uling anti kanini ing sasabyan ning Gino, ing Diyos ning Israel. Eya kagisanan arina ing lunanan, at eya mo naman kagisanan taba, ing datukanan hanggang ene abaldug ning Gino inguran kingyato. Meko yung babayi at tiparana itang sinabi ng Elias Kea. Ilangatlo i Elias ing babaying mebalo, at ing anak mamanganlo aldo-aldo. Dapat ing luna na narino, eya kagisanan, at ing datukan ng tabang olibo. Anti mo yung sinabi ng ginuking kapamilatan ng Elias. Ing amano ng Gino. Salamat, King Diyos. Purian me ing Gino, o kaladwa ko, purian me. Purian me, o kaladwa ko, purian me ing Gino. Tutukita mo po. Purian me ing Gino, o kaladwa ko, purian me. Purian me, o kaladwa ko. Purian me ing Gino, purian me ing Gino, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babye ang pamangan karing danupan, ing ginuyaing mit
Babangon o ring mebigo, Inggino kaluguran alaring makatuliran, Inggino ingatan o ring dayuhan, Purihan me Inggino, o kaladwa ko purihan me, o kaladwa ko, purihan me Inggino. Sasaw panoring me balu at mengulila, dapoting balak ding marawak, lilipulan na. Ingginum agari aking kapilan paman, Ingginum o Sion, magari ang alangangga. Purihan me Inggino, o kaladwa ko purihan me, o kaladwa ko, purihan me Inggino, purihan me Inggino, o kaladwa ko, purihan me, o kaladwa ko, purihan me Inggino. Pamamasang iba't king sulat ka ring Ebreo. Alino bi Kristo king meto nga banalalugal. Agaywara ding gamat tao, at animo ng mistulaning tuni, nunililubya ka rin banwa mismo. At ngini at yu arapanan ng Diyos, at mamilatan nyo para kaya katamo. Ing mata sa sacerdote daring nudyo, lulubyaking kabanal-banalan na lugal, balang banwa, at magdalayang daya ring animal. Dapo ti Kristo linubyamisan mo, bana nga daw ning kayang sarili, at iti makagyuna. Nung makanyan inggewano, kasi kailangan ing ulit-ulitan niyang mamamate, manibat pa kanitang memalang yaing yato. Dapat pakit siya misan mo, at para king kapelan pa man, ngening malapit ng mapupos yung panahon. Banang ilako ing kasalanan, king kapamalatan yung pamagsakripisyo na king kayang sarili. Ing balang katao, bitakdayang matemisan mo, at kay bat na nito, hukumanin ng Diyos. Makanyan mo naman ni Kristo, misan niya mo midawon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan daring tao. Datang niyang pasibayo, para midawon niyang pasibayo, para king kasalanan, nune para iligtas na laring sabik mani nayakeyo, king kayang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Mapanad na ring alanang aliwang panaligan, nunemuin Diyos, uling miyabela karing pagaryaning Diyos. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekaante mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang Marcos. Ligaya keka, o Ginoo. King kayang pamanuro Jesus nga nakarela, mingat kayo karing eskriba, maburing lalakad makasulod, mga kabang imalan, at pupugayan daring tao. Maburi lang lulukluk karing piling luklukan karing sinagoga, at karing kabisera karing bangketi. Ila ring magsamantala king kabyayan ding babaeng mebalo, at magparangalan king panalangin dang makaba, lalong mabayat ing parusang miras karela. Linuklok ya kanita Jesus arapan ning pibabaldugan ayin, kilub na ning templo, at pagmasdan na ring taong babaldug kwalta. Dakal na ring mabandi amig kalub mga ragul alaga. Linapit siya naman ing meto nga babaeng may balu at mi baldug yang adwang barya makiad alagang 10 centimos. Inawas no pansin Jesus din kayang alagad at nga nakarela. Baluyo, iting pakakalunong may balu migkalubyang maygit kesa ka ring aliwa. Uling migkalubla ring aliwa ketang labis-labis sa tsukarela. Dapot iting pakakalunong may balu, busal ning kakaluluan na, pigkalubnangan, ing sabla ng pangabiyayan. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Malisangan agad panapon po kaya kayungan. Kamusta na kayo po? Maya po. Atin pong magdalang pitaka kaya kayo. Pwede yo pong pakilwal, datang magdalang pitaka. Sige po, pakilwal yo la po. Nung ating konda dalang pitaka, pakilwal yo la po. O kaya bag, yan. Sige. Makalwal no po. Linawe yo po nung magkano ya laman ing pitaka yo. Baluyo po laman ne. O nung alimbawa lumapit ko kaya kayo, dadala kay tang bintang. Kay ba't sabyan ko kaya ka, tita, tito, pwede mong baldug nga ding laman aning pitaka mo. Ibaldug yo po. Agyang ala ng mitagan. Sige po, puntalanda kayo po. Taretang asyaret, lapitan niya titay baldog ngongan kanu, ding laman na ning pitaka na. O ba't po kukutang ko? Uling king ebanghelyo ngeni, tungkol ya king metong ababaying mebalu, tungkol ya king pamamaldug, king lulanan pipag-ayinan, king kilub na ning templo. Baluyo po, ing ebanghelyo ngeni atin adwang panlalawe, ing pwede tamong dinan pansin. There are two perspectives that we need to reflect.
in order to understand the very context of today's gospel. Mumunang perspective. The first perspective in today's gospel is much connected king mumunang pamamasa. King mumunang pamamasa iba't king libro ng propeta Isaias tungkol ya king metong akwento. Anong nuka rin ating metong babayi, ikit ne ing metong propeta. Kay ba't meki sabi yang ana, pwede mo kong pagdalang tinape. Kay ba't nga na ning babaye, ginuko, balo na ning Diyos, sana. Ala na akong mitatagan pang arena. At nung gawada ka pa, siguradong dumanot na kami, karing daratang ayaldo. Ala na akong panyaling lebadura. King Ebanghelyo, it is much connected. Because the widow woman, gave everything. Itang kayang mitatagan 10 centimos, bildug no pa, ketang salud, bildug no pa, ketang pibabaldugan ayin, kingkilob na ning templo. Sasabyan da po kanuding mga biyasa, iting babaying may balo, ya ing peka generous, ya ing peka mapamye, uling itang dita kami tatagan kaya agyang balo na bukas alaneng bagutan king bulsa ang pong pitaka na but still she gave it. Binyene pamurin, pigkalup ne pamurin para king Diyos. At detang mga kwaltang babaldug, king pibabaldugan kwalta king kilub na ning templo, ing bildug da itamong sobra karela. Nung ing kailangan da kilub na ning pabanwa 10,000, ing pera da 5,000, ing bildug da itang 5,000. O ing pera da 15,000, ing bildug da 5,000, ing 10,000 tinagande. Bangkanita tinlang gastusan kilub na ning pabulan. That is the first perspective. The old woman, the widow woman, gave everything. Agyang ala ng mitagan kayo. O ito, ing meto nga alimbawang gagamitan da, that this widow woman was the most generous one in today's gospel. Yang peka mapamye, yang dapat apusan, yang ala ng mitatagan kaya pero binyene pa mo rin. Because she is still believing in God's generosity and God's providence. Na ene pabren ning apong Ginoo. Pero itang kadwang perspective, aburi kong dinan pansin nganing kagat panapunan. Yapin itang ining mebalu, ining widow woman in today's gospel, she was actually deceived, forced, and he was really belied. Pinwersade, peglokwande, ang popang piglaramande, ring eskriba, ang popang pariseyo. Sasabyan da, ding megaral king banalakasulatan, ding mga biyasa, ing kanong buri ng dinan pansin ning Ginoo, king Ebanghelyo ngeni, not really the generosity of the old woman. Aliwa itang pamaging mapamyena nitang mebalong babayi. Ing buri na kanong dinan pansin ning Diyos, king Ebanghelyo ngeni, yapin itang social injustice. Itang pamipante-pante. Bakit? Pansinan niyo po, ding eskriba, anyang minunang panawon, anyang panawon na nga pong Ginoo, ila ring peka mapanyaman talang tao. Dinanda ko pong halimbawa. Istong ing meto nga babae, may kipagkawaniya, o kaya may baluya. Ding babae kanitang minunang panahon, ela pwedeng talan kwalta. Ela pwedeng mikapibandyan. At itang pibandyan da kailangan mipasa. Karetang anak da. And legally speaking, the scribes was the one responsible in doing that. Anyapin dening iskriba,
utakan de ining mebalo. At kay batsabyan da, usto yan. Makanyan ing tuturunan ning batas. Kailangan ibyeme. At potang ayusan dala. Ketang legal paralan, kukwa na lang porsyento. Babawasan da na itang kwalta. Kadwa, ining eskriba, sasabyan da, potang may balo ka nung bisa kang mirasking banwa, nga nang makanyan, dagdagan mo ing ibye mo. Dagdagan mo ing ibaldug mo. Kaya tang pibabaldugan, kinub na ning templo, bang kanita, mas pakiramdaman ka ning Diyos. Bang kanita, mas dakal panalangin ning pakibata na keka. Uling dakal ing bildog mo, ampong binayad mo para kaya. Anyang babasan king ebanghelyo, isipan ko, siguro ining babaeng ay ni, anyang babaldog na la, detang adwang sentimo, mitatagan king pulsana, na may bug ibili. Potagalang ining babaeng ay ni, kailangan niya, magadwaya isip, mikakunuya nung ibaldog ne ang pong ali, uling istong bildog ne, siguradong ala ng panyaling pamangan, karing daratang panahon. Pero, ating eskribay bubulong keka. Kami gaganakatin naman sumawag keka. Sige, ibaldog mo na la. Lagwa mo, ibye mo nongan. Agyang alayang akarapat, ining babaying may balo still, she gave it. She gave them. Binyena la. Retang ganang mitatagan kaya. At deta kanong pibabaldugan, anyang minunang panahon, gawa laking lata, gawa laking pilak. Anya nung dakal kabildug, damdaman din kalaksing daretang baryang bildug mo, baluda. Kadakal na bildug nita. At nung ditak mo, inkebit mo, nang kay elaman maramdam. At tutong makarine, anyang panahon na ita, istong linob kaking templo, kay batalakang binye, man meramdaming kalaksing, daring barya, kebit mo, ketang ayin, pipag-ayinan. Ngeni, nano ing buri ng ipayabot ning Diyos, king kekatamong ebanghelyo, ngeni, simple mo, be more considerate, mabiyasa kang pakibalak la. Pakibalak mula sana ring may na. Pakibalak mula sana ding alang-ala. Pakibalak mula sana detang makiyagyu. Pakibalak mula sana retang dimot mo ing atinda. Pakibalak mula sana. Intindyan mo na. I-consider mo na itang sitwasyon da. Pakibalak mula sana ding aliwa. Dinanda ko pong alimbawa na ning pamamye palak, pakibalak. Nung halimbawa, king grupo yu, mikakaluguran ating metong akalulu, naagyong makipagsabayan kaya kayo. Bang kanita ato kiye, kayo mamangan king makwalta o makamala restaurant. Makangan na kayo mo king mura. Bang kanita naman luto makalunos. Pakibalak me. Nung halimbawa, munta kayo king metong lugal. Alayang pamasayi ing siping mo, pero bisayang tuki. Nung atin nakaman ditak, pakibalak ni, king budget mo. What is so lacking during the time of Jesus is the social concern. It is the pakibalak. Ding eskriba ang pong pariseyo, dala pakibalak. Ding tao kanitang minunang panahon. Na ila sana ing maging modelo na ning kayapan. Ila sana ing maging instrumento ng Yahweh. Uling ila ing miayayin sakripisyong durulukan king altar. Pero ilang mumunang diling maglaram. Ilay mumunang diling magnakbag. Ilay mumunang diling mumusga. At ila muna ing mumunang diling manisti. Karetang ditak babaldog kinub na ning templo. Pakibalak. Let us be considerate. Let us consider always other people. Anyang misan kit ng dako. Among, pwede kaya pong palista karing intention. Agyang mamye sobre. Sabi ko, opo naman.
pwede po. Mong pasensya na ko po. Buring-buri ke po kasing pamisay ng asawa ko. Uling death anniversary ng ngeni. Oneng eko makapamyeso briyamong. Kasi po, ing budget ko sakto yamo. King panyaliming pamangan kilub na ning patingapon. Apo pang bakal ding anak kong magaral. Malyari po. Opo, pwede. Pwede naman. Oneng eda ko po buring dinan sobre king opisina. Kasi po eda laboring tanggapan. Dening kanakong pakipapanalangin. Uling alakong pamayad. Nino po kaya kayo ing balang Domingo magpa-intention kayo? Nino kaya kayo ing balang ating misa, papasulat yun la, ring lagyo, daring kaladwa, daring mayang ubiyayong pakamalan. Panya lang intensyon, sana may pasarya, safe travels, special intention, thanksgiving, every Sunday, the same names being heard and being proclaimed by the commentator. Ingkutang, pilang misa, ing kailangan meng paintensyon, ing kekang kaladwa, bang kanita milubyaking banwa. Pilang misa ing kailangan mong simban, bang kanita patawara na kaning Diyos. Makanano karagul ing ulagang kailangan mong ibaldog king bintang, bang kanita sabyan mong mig-donate ka. Makanano karakal ing sobring ibaldog mo ang pong i-offer mo, bang kanita pakibatano ning Diyos, ding sablang intensyones, ape pasulat mo. Kaya masanting nung halimbawa, nung balang Domingo, papa-intention ka. Ngening Domingo, mo no papasulat ding lagyo daring kaladwa mo. Pero mantun kang metong ataw, bisang magpa-intensyon. Kay ba't detang lagyuda, ila ring isulat mo, at kay ba't king katayimikan ning puso mo, ikang mag-offer king apong Gino, ketang sobre na dapat sana, karing lagyo, daring pakamalan. I think that is much better. And I think that is the most sincere, and that is the sincerest offering that we can give to the church. That is the sincerest offerings that we can give on the table of the Lord. Pero kung susabyan, ako magpa-intention. Kung susabyan, ako, mami. What I am trying to say is that, ano mo kayang in the silence of our hearts, pakibalak talapa mo, retang mas magailangan, kaya katamo. Pakibalak talapa mo, retang dimut apanakitan, kesa kaya katamo. Pakibalak talapa mo, retang taong mararamdam. Pakibalak talapa mo, retang taong misan mo king bieda, lungobla king pisamban. Only then perhaps that we can say, that like the old widowed woman in today's gospel, in the silence of our hearts, man mararamdam, itang kalaksing na ning baryang bildog tamo king bintang. Pero masikan neman kalaksing, ing panalagi na dimdam na ning Diyos, karin king panwa. I hope when you do something, when you execute something, and when you give something, palagi yun sanang pakibalak, pakibalak parati, retang taong dimut mo, ing karelang tatanggapan, ing dimut mo, ing ating karelang kayatinan. At the end of the day, itang dimut aita, karin mag-umpisa, ing maragul at makapagmula ng bagay, pwede ng gawan ng Diyos, kaya katamo. Pota pong lumapit na ring asherets. Magkano kaya ing ibaldugyo? Ibaldugyo nga ding lamanan ng pitakayo? O ibaldugyo itang perang eyo na kailangan? King pamibyebeyo, aldo. I hope you allow
yourselves to be an instrument of God. Pankanita, pakibalakla, ring takal. Amen. Talakad tamo puti pa siya, kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak na bugto nga ginuta mo. Pengagliging upayan ng banalay espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkot. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king die alananga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Jesus para king kaya katamong sarili at para karing sablang aliwa at tuturang kawangis ting tao king Ebanghelyo. At nga tamong sumabi Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginoo, king kekang pakalpulo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin atyo ka rin mumuna ng luklukan ng biye. At para ka rin parating makakalingwan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka rin malugod king dangalan, at para ka rin kapilanman emiririnan papuri, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka rin atinan abyasang munye, at para ka rin tatakot mirake, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka rin kalulong magsakripisyo, banmunye, at para ka rin alanano mang idake, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para ka rin mibibili king paintungulan, karing gamat ning Diyos, at para ka rin maninton mo king sarili rang kapanatagan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, king kekang pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, ibuklat mo ring puso mit gamat. Bantang gapat mo niya, ban pagdalupanda ka. Pagdulapanda ka't akit o ginuni. Manggaman, kingalang angka. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Joseph pang mayupayang tuto. Tanggapan sanang Ginoo, iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, ing kay katang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eukaristiyang papasyag mi ing kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mula reting ay nayayampang mi, at sopan mo keng tuki kayang mipnong lugod, uling ginuya, manggaman, king alang angga. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kay kaante iyat nayo ring pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tam. Ti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong kinumi. Pauli na ning lugod na king palpikasalang tao, beba na ing kayang sarili, bami bait king metong virhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming bye alang kapupusan. Uli nito, kambering sa blangkoro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, ngaming makyabe lang tok ng babye kapurian keka, at ngaming ngening masayang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, iking panibatanan ing sablang kabanalan. Ulin nito pagparalumpumi, ing pabanalan mula sana reting ayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lup, king pamaylas at kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamat siya keka. Pirasune at binyene karingkeyang disiplos at ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat siya keka. Binyen ing kalis karingkeyang disiplos at ngana.
Tanggapan niya iti ikongan at kanan inuman niya. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayot talanganggang tipan, bibubuo para kaya kayo't para karing sablang tao. Keta mi patawaran na ring kasalanan. Taptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biye ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matangpang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Pan mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ing kay kaming Papa. I Florentino, ing kay kaming Arsobispo. Ipasyan, ing kay kaming Arsobispo emerito. Ding sablang obispo, pari ang pondiakono. At deting pamilyang tinipon mo, ban makisan metong kaniting pamidawon sakrifisyo. Kaniting Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niya, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alang angga, ban kayabe ng Maria, ingwa na Virhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang pakamalan na esposo, kaya beding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, maggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, kaya ipata mo nga tsuban mo.
Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mo. Ban king kasopan ing kekang pakalulu, parati kaya sanang mikabos king kasalanan, at miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangapos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yaing babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kainan at pamikasala, no nelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalana, ning kay kang Santa Iglesia. Pamayapan merpon, bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, king alang amka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay kayungan. At kay kaante mo. At ting metong nga pamilya ipakit tamong ngeni, ing misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Nyo ing kordero ning Diyos, sing milalakoking kasalanan ning yato. Mapalat tami tamong mayawos makisan metong, king kayang banaladulang. Gino, kumatampang tanggap kay ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isa't nakatangan sana, hanggang king yerang Amen.
Manalangin tamo. Ginu, king Eukaristiyang pekisulwan mingeni, babayo mo ing mismong biyeni. Kapamilataning kekang espiritu, daptan mong masolong sumulong ing biyemo, karing puso mi, at papanatilyan mo kaming tapat keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Kapatad, ipanalangin tala rin kapatad tamong meyang una biye, adi nalakit ibat king kamatayan, papunta king biye kambena ning ginutamong Yesus sa mete, at tinalakad king bayong biye. Ipanalangin tamo king ing Diyos, siyabe na lasanang parati karing sablang banal na, karin king banwa. Manalangin tamo. O Ginu, pakiramdaman mo sa ing panalangin mi, para karing pakamalan ming kapatad ameyang unabye, antining kapilan man pig na sandang tupad king kaburian mo. Patawaran mula sanang parati, alang-alang king pakalulo mo, king sablang kamalya na depatanda, ing tunay kasalpantayanan, kang Jesus ay anak mong bugtong, iya sana ing buklod amiyagong keya, karing sablang sasalpantaya keka. Ngeni king lugod mo't pakalulu, dinan mo lang lugal, busal din kekang anghel ang ponbanal. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. dinan mo lang alanganggang kapainawan o ginu, Aslagan mo king sala mong alanangga. may painawan o sana, king kapayapan. Amen. Ing kaladwada ring sablang tapatameko na, kapamilataning pakalulo na ning Diyos, may painawan o ngan sana, king kapayapan. Amen. Paganaka mo po, bukas, atin tamo pong alas 6 ning abak, ing misa tamo. Karin king Campo Santo, king kakatamong sementeryo, at karin mo naman po maganap, ing pamanyilab, karetang lagyu, akebityu, ketang kakatamong bak, so ausandang tumba. At makanyan mo naman, atin tamo mo naman misa, keni king kakatamong parokya, itang alas 6, alas 9, ampo pang alas 5:30 ng gatpanapon. At ing barangay atin mo pong misa bukas, yapin ing barangay San Miguel. Atin la pong misa alas 5 ng gatpanapon bukas. Dahalas salamat po kaya kayo nga. Kaya kayo nga pong sablang tinagon, may kisan metong at may kiyabe king kaya katamong kapag masusyan. Dakala salamat po kaya kayo nga. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At kekan at temor. bendisyonan ako sana tingatan, ang tabayanan at pakamalan, dinansikan na natetagan ng lubos na yupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa meyarine, umeta na sanang parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos.